Fallschirm Jägergewehr 42, puška nemačkih padobranaca, a verovatno i najnaprednije pešadijsko oružje Drugog svjetskog rata. Pozdrav ljudi, dobrodošli u 23. epizodu na YouTube kanalu Istorijat naoružanja. Ja sam Ognjen, a danas pričamo o legendi Drugog svjetskog rata, FG-42. Da počnemo. Nemački padobranci tokom Drugog svjetskog rata su iskakali samo sa lakom opremom na sebi, poput ručnih bombi i pištolja, dok su svo svoje glavno oružje i propratnu opremu ispuštali u posebnim kanisterima, koje bi nakon sletanja otvarali i uzimali svoje puške, mitraljeze i automate. Iako ovakav pristup ima svojih prednosti, kao što je iskakanje sa manjih visina i jednostavnija konstrukcija samih padobrana, Nemci su otkrili jedan problem u praksi. Naime, dešavalo se da tokom operacija kanister sa oružjem sleti predaleko od padobranaca, što je rezultiralo time da su padobranci morali učestvovati u vatrenim okršajima bez svog glavnog oružja. Hermann Göring, komandant Luftwaffe, odnosno nemačkih vazdušnih snaga, zahtjeva razvoj nove puške za koju Luftwaffe izdaje neophodne specifikacije, koje podrazumijevaju da nova puška u suštini mora da bude dužine i težine repetirke Karabiner 98K, ali da funkcioniše kao poluautomatska puška, koja bi u kritičnim situacijama mogla preuzeti i ulogu mitraljeza. Prostim rečima, puška koja može sve živo da radi ako zagusti. Luftwaffe je poslao zahtjev sljedećim kompanijama, od kojih su samo Rheinmetall i Krieghoff odgovorili na ovaj blago rečeno kompleksan zahtjev. Louis Stanga u ime kompanije Rheinmetall dizajnira pušku FG-42. Inače, Louis Stanga je odgovoran i za automat Steyr Solothurn S1-100, odnosno po austrijskoj vojnoj nomenklaturi MP-34, a poznat i kao Rolls-Royce među automatima. Također, dizajnirao je i laki mitraljez Steyr Solothurn S2-200, odnosno MG-30. Iako se razvoj FG-42 odvijao u kompaniji Rheinmetall, proizvodnja ove puške delegirana je kompaniji Krieghoff, koja je također radila na razvoju svoje varijante padobranske puške, što je rezultiralo ovim zanimljivim prototipom, koji nije doživeo uspjeh. Između februara i aprila 1943. godine ispaljeno je oko 100.000 metaka iz 6 FG-42 pušaka, kako bi se otkrilo koji će delovi prvi popustiti i pući. A prije nego što je ušao u masovnu proizvodnju, par pušaka FG-42 je testirano i na terenu, u maju iste godine na ostrvu Rodos. Danas postoji podjela linije pušaka FG-42 u nekoliko tipova. Tip A i Tip B su prvi prototipovi sa početka 1942. godine. Tip C je oznaka za prvih par proizvedenih primjeraka u Rheinmetallu, pred širu proizvodnju. Tip D su puške koje su prolazile testiranje, a nakon neophodnih izmjena na tipom D, dolazimo do tipa E, koji je doživeo širu proizvodnju u septembru 1943. godine. Da bi izgradili ovako laku i tanku pušku, koja koristi metak 8 mm Mauser, a koja se ipak lako kontroliše, morali su da koriste dosta skupe materijale poput velike količine legure nikl čelika. Za izradu sanduka koji je plus zahtevao kompleksnu mašinsku obradu, što jednostavno nije bilo izvodljivo na duže staze, jer odmah na početku proizvodnje Nemci su imali problema sa nabavljanjem materijala za izradu ovih pušaka, što je glavni razlog zašto je napravljeno svega oko 2000 FG-42 tipa E od 5000 naručenih. Tako da sljedeća iteracija tip F predstavlja samo prototipove konačne izvedbe poznate kao tip G, a ukupan broj proizvedenih svih tipova pušaka FG-42 se procenjuje na oko 7500. Od toga je najviše proizvedenih pušaka tipa G, koje su proizvedene efikasnijom metodom presovanja čelika, koje su Nemci istrenirali proizvodnjom mitraljeza MG-42. Fascinantno je koliko se dva glavna tipa tip E i tip G razlikuju, toliko da su u potpunosti nekompatibilni što se tiče delova. Čak su im i okviri nekompatibilni, a u suštini predstavljaju istu pušku. Najočiglednije razlike su ugao rukohvata kao i pozicija bipoda, zatim potpuno drugačiji dizajn kundaka i sama debljina pušaka. Bipod na tipu E je pozicioniran na samoj sredini puške, a na tipu G se nalazi na prednjem delu. Također, kosi pištoljski rukohvat koji imitira ergonomiju repetirke Karabiner 98K i čini FG-42 još kompaktnijim i pogodnijim za padobranski skok, nije se svideo trupama na terenu. Zato je na tipu G gotovo vertikalan. A ostalih razlika ima toliko da bi moglo da stane u posebnu emisiju, tako da se neću zadržavati na tome. Zanimljivo da je sistem funkcionisanja FG-42 na principu pozajmice gasova preuzet ni manje ni više nego od britanskog mitraljeza Lewis iz Prvog svjetskog rata. A još zanimljivije je to da FG-42 u automatskom režimu paljbe funkcioniše na principu otvorenog zatvarača, a u poluautomatskom režimu paljbe na principu zatvorenog zatvarača, kako bi se iskoristile prednosti oba principa rada za oba režima paljbe. Tip G posjeduje čak i regulator gasova u 4 pozicije. Relativno slabom trzaju za metak 8 mm Mauser doprinose karakteristična gasna kočnica i sistem amortizacije trzaja,
koji funkcioniše tako da se tokom pucanja ceo sanduk kreće unutar samog kundaka, ispod koga se nalazi bafer koji dočekuje zatvarač na kraju putovanja i znatno amortizuje trzaj u ramenu korisnika. Čitava ideja koja stoji iza FG42 je da bude što kompaktnija i pogodnija za padobranski skok. Iz tog razloga su podesivi zadnji nišan i prednji nišan preklopivi. Isto važi i za bajonet koji je originalno dizajniran po ugledu na bajonet francuske puške MAS 36. Pored standardnog okvira kapaciteta 20 metaka, postoje i okvire od 10 metaka koji su zamišljeni da učine pušku još kompaktnijom za padobranski skok. Ostale tehničke karakteristike se naravno razlikuju između ranijeg tipa E i kasnijeg tipa G, koji se često označavaju i kao tip 1 i tip 2. Jer čine najveći broj proizvedenih primjeraka, dok su ostali tipovi uglavnom prototipovi i testno oružje. Fallschirmjägergewehr, odnosno padobranska puška, spada u kategoriju pušaka poznatu kao battle rifle, koju su na velika vrata uveli Rusi tokom Prvog svjetskog rata, puškom automat Fjodorova, o kojoj sam već snimio detaljnu emisiju koju toplo preporučujem da pogledate. Neki ljudi FG42 smatraju i bullpup puškom, što je jako diskutabilno jer se pištoljski rukohvat nalazi paralelno u odnosu na okvir i sistem funkcionisanja, a ne ispred kao kod standardnih pušaka bullpup konfiguracije. Pored uloge puške, automata i mitraljeza, FG42 je bio čak zamišljen da zameni ulogu snajperske puške, pa je par stotina primjeraka vidjelo upotrebu sa nemačkim CFG42 i CF4 optikama. Daleko od toga da su Nemci jedini radili na oružju pogodnom za padobransku upotrebu. Japanci su na primjer eksperimentisali sa rasklopivim i preklapajućim arisaka puškama pod oznakama tip 100, tip 1 i tip 2. Amerikanci su imali M1A1 Carbine, ali su čak eksperimentisali sa padobranskom varijantom M1 Garand. Ironično je da nemački padobranci nisu koristili ovu pušku za padobransko iskakanje, jer jednostavno nije bilo prilike, pošto Luftwaffe nije vršio padobranske operacije širih razmjera nakon što je FG42 uvršten u službu. Većinom je bio korišten za kopnenu borbu. Operaciju spašavanja Mussolinija u septembru 1943. godine vodio je poznati nemački komandos Otto Skorzeny sa svojim timom padobranaca naoružani puškama FG42 tipa E. Međutim, sleteli su glajderima, a ne padobranima. A ova operacija najvjerovatnije predstavlja i vatreno krštenje puške FG42 tipa E, jer je na Rodosu skoro sigurno korišten tip D. FG42 tip C je predstavljen Hitleru, koji je bio oduševljen sa ovom puškom, za razliku od Sturmgewehra koji mu se u početku nimalo nije dopadao. Čak je izjavio da će FG42 nakon rata postati standardna puška čitave nemačke armije, pod uslovom da pobedi. Do kraja rata FG42 je video upotrebu na raznim ratištima, gdje su nemački padobranci bili raspoređeni u Rusiji, Francuskoj, Italiji pa sve do pada Berlina. Kada su i FG42 tip G dospele na ratište praktično par sedmica pred sam kraj rata, jako mali broj originalnih FG42 je preživeo do današnjeg dana, a o širokom posleratnom uticaju FG42 na razvoj oružja pričat ću u narednim emisijama. Gledali ste još jednu epizodu na YouTube kanalu Istorijat naoružanja. Ako vam se sviđaju moje emisije, lajkujte ovaj video, podijelite video sa prijateljima, podržite moj rad preko PayPala, pretplatite se na kanal Istorijat naoružanja. Hvala vam na pažnji i vidimo se u sljedećoj emisiji. Pozdrav!